Start. Presiden, proses untuk sini minister, sini Mbak Marwo, Mbak Mantap ya, sini Hari Aibet sini, Baik. Saya Singirnai, sini Profesor Singirnai, sini Yudhayati Bipul Devroma Bono Hai Hai Bench Kanwai Komisioner ni Chairman sini Forum Kenangke, Madam Joyati Devroma Manopo, Belakang Hambai Marwo, Belakang Hambai, ini 14 tarik 10 Maret 2023 Pasai Barak Komiti Holo, Yura FFT, Sara Tripura Regional Salsan State Conference, o Conference o ini ni, Haimanza Pakai sini parti ni Presiden, orang Prem Kumariang, Haimanza ka parti ni GS, sini orang Sokong Devroma, Haimanza ka parti ni Minister, sini orang Sar Sukla Soronwati, no pelaki Hambai Maro, tewa Hambai Maro IW di Sokno, borok Haimanza Haima bagai sini Pandawo, ini ni Salsani conference sengagi je sini tanai 2022 je kata conference kaimani apur seng kisi set sini kaimani pore kisi set sini gaping engka kebangma baksa onyo jaga tangka baksa nogo asuk baik ya oh gaping go apur nabagai seng ini ni state conference kajaka ini conference seng ketalbabe division ni onekjon dijon amoto nahaka te sini agini 63 komiti tongmani oroni bisingai seng 14 jona promotion thakya agi sini URIPF ni advisor board di chairman tongmani sini borong penang minister Sukla Soronwatia ono seng party ori rohaka tabuk advisor board ni chairman no sini Gaji Turam Tripura Sulaibari bonus sengti itu peka Basir Meno Tongo sini yang Kwais ni Molin Devroma te obo hakeno seng Vice President Nobo Sitoka Bipul Devroma te Citrosen Jomatia te Manik Tripura te EJSobo seng kebangma gaping tongmani oros sitoka te organizing secretary wo seng sitoka te asung no dinin Actually hambai joto sini media rama dine party IPF bede IPF ni Salsan is conference and Kuwait district ne Assam Bari constituency ne hatu different community hall Pasai Banyo ini our conference ha youth IPF jadi komiti purno komiti na tongo iya ba hanai go 2022 ki ses digi ba 2022 ki ses digi wo kitsa sini party ni yang offer thang bai ma ba
তিনি kisahni support khayake tab ini antong hangkeba yur IPF tini salsani conference khaye berang je pomsugia membership da juti body lo tai sa leader of promotion post promotion lagi the balsa leader ka fulfill nya ko abro no fulfill kale mane salsani panda go tini belai no tong thokka tamba khwayo ini apa hasilnya kurang hall kuplungni jaga sagli ya tini salsani conference party IPF ni direct group IPF ni seminar ini abon kle tibu tong tong mane all je borok khaiman bisingo 175% যুবক সমাজ ni borok khaika yabar যুবক সংগঠন ni one day conference abro 75% borok je khainai ro joto no যুবক সমাজ ni borok khaika agami dino party IPF ni joto samkhani bagi youth raw ni যথেষ্ট শক্তি ধরনের বাঁচানাই এই যে কাহান ফালিয়াবো তিনি নাংমানি জড়াবো जों youth raw যথেষ্ট সহযোগিতা মাননাই এই জিনিস আগাম